finangal ke to ko ne emenia ko ta hai tin to yang eke me ko ya ai ke te au ko me mau inga heni ko tau ataina ai tangata mo fine tonga firi e kakai ke ne fa ko ane lao pe ko lao ko ya fai no rea I he fare area pe osko ya pe av ke ne afio pe pa ko ke tari ne afio ko ne osia ko process to tonu pe utau aloe ke ahoni kono feu ia ko pe ku tonu me ko pe ku hala ko isiu ke heia ko talano ateu I tau ataina o ku ma e hata ku no fe mal mal ta constitutone ko ki tapuia u hange ko o ku ai o ku hafaka anga pe ku mau fenga ke to po e mafai tu I fatongia e fonga ka kai mo ta pe ku mista ke ne fa ko ane lao pe ka ya ta den ta ofi o au pe hange ko ni ta fa ta ma ko me asimai ko vito power ko tu o ko ta ofi ta hai hata ni fe fa ko ne lao ko me mau inga ni pe ko hai u hinga o mai he to ta ko ma tu ngan fai fu tu ko ya pe ko me ko wa ya I fa ya pe o su ko ya pe ko fai process ta wal ko ko de ko me ko ta pu ya ke o hanga ta fa puri ha me ke ho re pe ta fa no ta to ko fe te ke fa ya ko di ma ga me to ni ta ho ha ta do ki ai ke ta ho ha ga me fai fa puri ko me ko fai he mama o ko ke to ya to ki ta ho ha ki ai ta ataina to ta ko to pe ke fa wa ne la ha la o pe ko me ta ma o ku ai fa kau pe he ko ta fi marina ta fi me ko hiri ko ma fai ko ni o tu I pe ko ma fai ko I tu I o ku ai ne kau kapi ko na o kau kon fa da to ko na fa tong ya ke fare I tu I ko hanga ko sio ke me na ta fi mai pe he fare ai fa hinga ki tu I na e kai ke firi e kakai ka hata unifai tala ko ya ka ke lava ki fukanga e to ta ko ya ka pa ko hanga ni faka poto mo ni faka kau o ku ha ka fare ia o tu I na e kai ke firi e kakai I he ko hiri ko kapinetina na fare e tu I he ahoni ko te ka kapineti fare e tu firi mai kakai na kai ke firi e kakai ke namna to hoko ko fare sai ko feu pen wata ni oktala ko feu ia ko ta ko ta mai le mo mama tene fai feu ko ya e anga fe ke fa wa tu ya we lao na firi au he kakai pe atia ke to ta fare I pa mai ko ke utari au ko pe ko feu ia ko hana ne firi ko ke ha ko o tala mai ke te au ko hana ta ko ke ha ko tala mai ke te tari ko hiri ko po fe ko hana ne firi ko ke ha tala mai ke ma tari ko fe u yo fa to ta mai le ko to pe ta to mama no ta mai ten fa fe ko ya ka ke u hinga yo ka fa fe tau ke tu I to au pita fa ka ko ya ko ha me be ni kabineti o fai le me a le pehe o biai ai nga u pe ko hu ke ni I ka minista ko ya kabineti lolotonga pe a o biai nai ha minista I kabineti lolotonga o ku pehe o ku fai hanga u ki ai ko I ko a fai nga u ko inen pepe ku ai ni I ko ki minista ko kabineti o ku yai pe hangi ha hu pe ko me aka fai nga u ko ai ko ke feu mai pe ku ha hu ko ya ni na ke minista ko eni minista policy ane fia fia no fai ke ko yang fa na tu la pe fo ke tanga ke hu ko ya pa pe ke ai makatunga ke fai o je ke ya u ha ku ke ka fa ngatunga ku o ko ma pe no nga mo she mari tokanga ke
loto ko to pe ho ek minister cabinet yo mau ke loto pe kapai to ga ka tu nga ku ya fa nga me pe isu ke he ya Ugah dah foi me a reform mo fra am ke li ke ha he ko me fa la da ni me ha ko me no ha ke yo no fa lo ke la wo ku ha mai he me ko na se fa ya le ko ke to ha ne lo sio ko ke to ha ba nga ke ko te fa le ke o mai u lao mo me ha ko pe he yo ko ke ha ke to ha ma ka ko u lao ho mo wa ka ya tu we ha foi me te fito fe ma ke li u ke fo tu ko fare che qua è fuori anche un motore se fa un motore è un politico parti che quello non lo fa in io che non tu da to per fare le se ma che parti ecco che ha ho magari che prende i sicuri che ha fu fa cao che ta fa coi coi ma lo coi me ma ho ngai pe ku ha whahenga liriu, paka whahenga whakututu o whakaukau purenga koni ke whai o mahu inga ka te ke lava whai mea koia. Koe tokanga muto koe ni o kou tokanga o ki he whoisino koe whatato koe ni kou tui ka pai te mauhanga mono te mau whakamono ke kau atu hataha mehe kabineti ke whoisino koe ia. Ke te au kou peo whapatpote mea koe ia aia. At least o koe ai peha a whainga te hoko taki i he waha a kabineti mo e whatatonga ni. Sai pe kau ngai mea na whiri ane a whio. Ka koutu toton pe ke tāna ki atu. Moha taha me kabineti po katoko ko ke nā tō kau ke whoisino ko ia ke nā kau i. Koe anga ia whakakau kau kono mōni toton pe ke whauhalao ia ke mea ko ia ke tari e whare. Ka koutu ko whakakau ia ko asimai ko kata mai toton ke whai. Ke mahino pe ku ia toko taha me he kabineti ko toko taha ko na ifiri o tariu ke kakai pe ke atu toko taha ko ia ke hoko ia ko me ke ne hanga o hoko ko e fetu taki anga o kabineti pe mo le afio ko pe me ra ko tokanga pe ku ia ko tui ko sino perengesi ne afio o ku fu ma to aku mau inga pito ke tokanga ko me ko ni ne o kau au he whakawhepakila hiki he kōhiri pēnā e pia ngai whakatu a kuia e ku tae whemari e ku sio ke kakai ku nā wofi ke tui o ku hange peka te au o ku e nā wofi ke tui ko e nā ngai whema whakatau taha pēa hange ka te au ata ke te au o ku nau mea ngau e ak hange na ka te au nau mea ngau e ak e nā wofi ke tui ke whakahau koe nā ngai whema whakatau taha koe whainga mea pehe talu e ku nofa he kōhiri o whatokanga. Pea ko whaarea ke mea ko ia, ko hanga o aku me ufotu whaarea, ke tokanga au pito, ke tauhi, e ne awhio ke mau a no ngeia mono malu, mono langi. Oua te oa te kakai, o whenga ke hange ko unatu ke langa toi kumi toi he takawhalu e tui, pea ko mea ko mahu inga ke motuani, pea ko kauau i he taifie maria lahi i loi o ku yaha kai o nau unu ke whare tui ko e nau ngai whie mau whakatau taha o mea ngau i ake whare tui ko e uhi pia ke nau ngai whie mau e ai mau lahi e hoko ai mau lahi whaka uria pea ko ia ko pepe au ia ko hanga ulau a ko kau ai fua i he sio ke whainga mea ko ia pena usanga pea whai ku tohi pea ko nai whakatu whakawhare hi waua nā ku whakatu uai whakamawahe e tama pirinisi e hoko ke talau ni oua e kau he businessi o maule rei pea uia ku whakatu ko ia ko e uhi he e malama ke mea ngau e aki ho tau pirinisi e hani ihi ko e nau ngawhi e mau whakatui tui pea ue si ai puranga ko foto na whahi waua ko foto wa na area e penai e whakauria mōni ai whawhepaki ka ke toi ha ku hāhano ka nau whai foto ko ni e ku tui whakapapau
pena usanga fa moni me agoya wa fangani na ui pena to na to ko kau feke ha me ke na una fono fai pa ui na to ko kau feke na wofi ke tui ko kau feke wa me fahinga ko na u ai ko me ai ko kau pe mo to ne wa ki ai pe ko usanga moni ya ui ko ai mau ya ko ko ki mau ko mau la Obrigado, Mago, o report, I never got be tai hafamon evidence. Ke o mai mua a hingo e kakai gon go ke ilo ko na fai me ko ka feke ai tui. Ko hi ke maulawa o tu he mau report ke kakai na talamai he pare mea ko mea mo mea na nau feke ke ne afio. Kai be mai kakai ko ma uia mai veia. Ko pau ke mau hanga whakamooni ai whakamatara koni te mau whai i media. Mara. Kai ke urawa o tare te whenkoe ni, ko tuki alupe koe alupe ko whakasiosio te kei lope koe. Kai ke whemauia ke te kua tātara kua koe ni koe ia. Ko hatoko tā o kua hane ho haa, pe kua hane consent, pa moe malu e whanua koni, moe ngeia, moe langi, haa moe ofu. Tene mahu inga i ai pe alu o sio le lege ne ilo o mea koe ia. Na o sto ko tata ki mea koe ni, na o si tohu iau ki he ne afio. Pe ana u iau e tama perinisi ke matala noa ke foi tohu koe ia. Pe koe tohu koe ni u whikau aki ia, pe mo ap koe ko atalanga. Pe na ku tai whemari ki ai, i ono property e pure ngā awi e ke pure i he tō take. Pe na mi more a tau ap koe ia. Na ku whai ngāu ki ai. Kai kiu, alpe ko kumi te ke ilo pe koe. Koe whakawhaki horo kau whiho i gani, ko sere mo office, i horo raka i. Mei he honga tu koe ne tānoa. O whewhei tu o i tau ataina ke whakamalu ki ai Anti-Corruption Commission pe koe komsoni koe ki ano whawhepaki e whai hala. Ai ko lawe i koe e ngahi komsoni ni ihi o i malu koe ai office e sea wharearea pa mo e ngahi mawhai ni ihi o kui e malu koe ni awhio pa mo e whatato koe. Te via ia pea hatari e whewi koe ni. Koe whakau koe tawataina. Koe uinga pea akuia koe motuani e adita siniare. Pea koe whakau koe ia o e tawataina. O mau inga ki whalalaanga o e ripoti. Koe o ulahe ngahi ere me niti e sio mai ai kakai penau perception beko nau whakaukau kua wesia ai tau ataina. E kawai umea peheni. Ko haina ne hanga o whiri ai toko tāko ia. Rakia. Ko haite ne hanga o tūri ai toko tāko ia. Ko hai e ripoti ki ai toko tāko ia. Ko ha ai mawhai e oange ke toko tāko ia ke whai aki e ne ngā ue. Tau pehe. E kai ke tu uia he laoka koe ki tu tūni kāpineti pe ia. E kamata leo ke whakawhewhew pe whiunga e mawhai pe kai. Aia koe ku lauat koe ia
pa ko mana tu koia e ngai whakaati tā wai foi pila se walu aia ko ki lao ati tā nai whai no whau ke i loto ki foi pila se koia e walu kai mau e mea koia koe tau a tāina pa ko toton peke tau ilo e mea koen ke tau mana tu koe tau a tāina o koe mea iau absolute i kai o tau whelāwe i ko toa pe ki tau tau, pa kua e human being ki tau tolu, o kui ai tau ngā hiongo, mo mea koia. Ka, koe ne sai taha, ke mao e fo i whanki mea koia, i hono whau, ai he lao, kouhi, ke si ha hoko, ha whai ha tahane tutu uni o pai esi. Tato whito he ngahi tu unga koia, o kwhie ma o ke ngāu e tau ataina ke whai toton integrity post ai ko ātita ko commissioner corruption ko ompatimeni ngai mea ko ia e tam koe nau kamatai mo ātita na nofo pe foke ātita ia ko e motua ātita ia ai paremia ka koe ni ngā aue foko no wakwakai e ngā e paremia mo ni kau minista pe un dau fai ngā aue whatatau ke lao pa koe mena e whenga kai motu ani ave ki he whare koe fwe mena nam nofo mai me ngā aue ko lava ave e ki whare area ko hui koe whare area un au sivi a executive pe ave rewe motua ātita o nofo i he malu e whare area koe mea koutua koe ahani aia koe wheui koe ni koe tare o wheui te mo wakai pepe ko hae foi fotunga ko ave ke malu e tui pe ko ave ke whare area ai kaumantu pe fo ko tui o kai ke kau executive ko whare area ko o report ki ai o mea kotoa o whai ko kuanga i whakau ko nei ke pe sayangan ave moto atita ke whare area pe ko tu ai tai mini apa e fononga te anga ia oe whanonga upe he whanua ia o sayang ke ave ke a maru eta mea tātāpe kepe koe tau whakaukau ke mau ha whai whotunga e ngari whai ngofu ai ke whai he motua ko ia ene ngā ue o tau a tāina malo Katak o rini wholau me he matangitonga Minister, malo mau whanga maari. Ko ku whehui a ko kataki I he Pacer Plus. Was mahino home a mani nai o ku te eki ke verify e tonga I alea pau ko ni. Ka ko ku ki whai eke pa kataki ke whama ala mange a whai whonga ki mu a he signatory. A signatory ko a tonga ko ki he Pacer Plus. E hunga he ko e poini na o mai ko te eki ko ke pena moma o pena mosi ka legal advice me whaino ino lao ki mua e whamoni puleanga ki he Pacer Plus ko hai foi whonga ko ni koe totonu ki mua ai whamoni malo te wari ki tāne pe ko ni koe talo e whotu ai mea ko ni he wafe mātolu whoro a vita ai koe tau mua hana whotu ke whai hatala noa consultation me ngai kau stakeholders me ngai kupu koia mo makaya ke futai mlolo na fa consultation ko ni penas fai pe ia pena fai tokanga ke kai be kai kana o fai fa hoko fa tongia ka fa no tala no ula ke me mau ngai ko me mau inga hono wa ko sai ka to ngai fo no e pasiki tu ke pe fish pe mo pa po ni ki ni pe ko mai no pe u hinga na tai fe ka wa na wa ka koe kono mo oni koe sai kon e pure anga I hange kala apo iba nai o kai koe o kui me koe famon tukupa koe ratification o mau tukuange koe fatongia tui koe me kon hoko tai mini ko ke hoko at pe consultation mono wakai e details o ngai me ko ya e ke fema pe ke fano tala no neongo ko fulu ane kamata aia koe malawa peia ki o te kātongan malawa peia ka mahu inga ke at pe whanga maari ke kakai whanua tau te whika ngai businessi ke whai pēhano tala no ai
ka rewa kuwa ke tuunga ku mahino au pito pe esai ki tongani pe ikai ko tai mi to fema oi pe o rewa te tau mo ka fema mo nge ho fa mo ho fa tu ai ko ne osi ko tai mi ke ta pe consultation tai mi ka ku ka fu me ai ku ko tu i si we ko me a pe ni ko ha me ko ki喂，佢份歐大攞度，我食買鬧到鬧喺多，買咩飛毛？個包括鬧買咩鬧到鬧大飛馬嚟嘅，後尾有咩個呀？迄個機飛俾鬧嘅不良啊，到飛到個安尼冇得話個呀，我鬧到鬧嘅，個個有型啊，個咩個呢機阿打嘅發到到啦，攞係啲嘅機啊放喺度，阿打俾呀。có gì ta tao tục về thế cái pha nó phong tục còn các bác cái tao đi pha tao tôi mới còn nhiều gì này cái phát câu cái này là cái phát câu vậy của anh cái này cái phát câu cái này là ta là ai vang ofulu tupo ke fai hale ba ke fatawa ke ngai fono pasifiki manusia la Australia bea I uhinga o te gai ke ai hatau ke ngai fono I pasifiki ke fatawa ki na e mono mai lewa ai ki waki ale pau na e wi ko PICTA Pacific Island Countries Trade Agreement na e o mai e PICTA ke tau ulaki ako fe fatau aki ai ki mo abeto o mai pesa plus Lotong ako lere ko ay PICTA ko faile matano ki pesa I wafe matolu ay time ko yan at igay gayay haplasi ay ko pesa ay na fai tano ki pesa I wafe matolu sai tano ko ki pesa I wafe matolu I whakakau ko lama pe ay PICTA o ngawe aki I ngai fonua me mi pa Pasifiki o PIPS Pacific Island Forum Secretariat pia e hoko tu leva ki pesa I lere me ko pesa te ke fuke ya hare a pau ke fatau aki ya e kau ke ma development free trade agreement and development kono uhinga ya ko na e ko pesa plus it's a pesa plus development sai ko fere me ko ane nai ko hanga we e puli anga ke fai ke fahinga ko ni ko o ku nau ilalo I poverty line ka we pesa plus ia he faka kau ko ia ke tokoni ke fahinga ko ni ko nau ilalo ko e fika wa ke ko ni me rectify mo tau famo ni ko I ale pau o hanga be ko tau mai mi pa ko ni ko I fahinga organization hanga ko tau mai mi pa ko ni Iwena o ko ke uhinga tau me mi pa tau he Iwena ba tau tari ke tau fai ka to ai u ale pau ko Iwena ko uhinga be ai tau tari place ko tau ai pesa ko tau support he ko regional trade agreement ya ko step ko hon hoko ko una ko ke he tani mi o lo tonga ave ma propose ki no sila Australia ke o mai hapa anga ke fai aki ai consultation me kakai ai a consultation ko ni e toki mahi noi pe gulo te kakai ke fai ai pesa plus pe kai ai a ko ha loto ko e o mai e kakai ko loto ia I lave e motuani e toki ave ke kabineti pe toki al me ke fararia pe ko al ke ne afio ke ne toki famoni wafa ke ai ka ko mo hinga ia be I ngahi fetala no aki ko ni ko I pesa plus ko text ko o ale bau o fe uma mo pese tolu afe wa he fa ko foi wa he beta ko ko ke wilo pe ko pe anga fe hono he ko tu ni foki ave ke fale ale pe ko si mau be o ave ke ai kono analyze o hono debate ka ko I wakai ko matuani he fatongia me tafaka puleanga o kuiai ai lelei
ngahia te tau mau e tau tolu mihi a rea pau ko ni. O kai ke ngata me i he toko ni, kai te alawa whaingo fua huange e tau koloa me tongani ki tō pule anga i ngai maketi ko wama mai menu sila mua se heria. O whi mau peke te mahino i he oset koini e tau whataha koini. I he taini mi, koe peseti e hiwa fitu e tau koloa, o kulotonga ta e tu te beia. Peseti e hiwa fitu a e tau koloa, o kulotonga ta e tu te beia. Ka pau koe hohaa o kuia tau tolu, koe uhinga e more ai e tau panga tu hau. Pe te tau kau ki he Pesa Plus pe ikai, e ke ita e tu te be ai koloa hu mai mi tō pureanga ki he whanuani o a o pesete hiwa fitu. Pesete tolu kok toe, koe ngai sins kut. Ai au kawa e tapaka, kawa e kawa, kawa e pia, koe ngai koloa e ako ukei puke hiki pesete tolu. Pako toe ngā ia o tai tu te be ia. Ka o kumauinga be foki ke tau whakakau rei ke ngai mea behe ni, ka pohe ke tau kau he Pesa Plus. Ko harewa tau mea e whai. O tau rotonga whepaki pe moe palapare mahi tai nimi. Aia koe whihu ia ke tau tari. Ka pohe ke tau kau he Pesa Plus. Tau whotu mai a peko haha mea ke he te tau whai ke lawa ke mo ui ega kai whanua. Ka koe tūnga ia koe hai tai nimi. O tikai heke ke tau o tatoria ke tau rectify a rea pau ka oua ke kakata consultation process he whanua whalukfua pe te nau tali ke tau o me mipa he Pesa Plus pe kai. Taka pau e tali e toko lahi, peka mea e whakahoko ke tui ko loto ke e toko lahi whanua, peka pau ke loto ke kakai whanua, peka mea pe hoko e whakaha ke tui heke ke tau rectify Pesa Plus. Pau te me mau ko mahino atu ia. Kebe ki tāna ke penua karakter kata hoko te whewi a pesi. Ko ngā hiri rei ia mo ngā challenge nei whakakat koe ani si. Ko tui koe mea mahu i ngā ke whawhai ke assigning i mo ratifying. Ai koe signing i it's an intention ke wakai. Panga laka ani si i he tau kon hoko mai, mahara moa tau hoko mai mi ai. E whai rewa consultation whahasi o pau rewa koe ke ha uhinga le rei ai ke tau enter into a ratification. Pai kai rewa ke tau huta tō. Ko ratification ia when it's legally binding. Pau o kuanga pe ai pureanga koutu au ke pureanga ki muama, ngai pureanga ke ai whaunga. Ai rewa hange ko for example, whamui la, tau pepe hange ko convention ko ni ki he whaihia ko computer, Budapest Convention. Ana mau lere mato consultation mo whai ngā ue ko ia whaha no evaluate. Pag mabau le vai pato ki ave le vai ke Privy Council lo, pia tali ni afio mo Privy Council lo, pato ki ratify le vai e tonga ai convention of maman lah ko ya. Ai o ke pehe o ke mau familiar mo process. Ka ku fi mau begin mahino o ke ai signing mo ratification ni. Pa ko me ko na to hoko na to le ko mo to no tipo city a ratification tool ko ospe ko nga ko tali ni afio mo Privy Council lo o si ai fai consultation ko na hangala ani si pau ke fai me ape ya ke Pesa Plus before o ko ha ke consider ni afio mo Privy Council malo ki o fi toda no ki whakakau koe ni pia me le volo ko e kakai o kulangi au ki tala noa ia o whekau aki o whinga kabineti pe ko hato e taha ke le to'o ai mawhai o e tui ka koata ki whakakau o koutu iau ko issue ko accountability tari ui ko hono ua ke tawa taina pe o iha konfliki taim tae o tau whinga tau tolu ke tau pehe o tau whinga to'o ai mawhai me he tui ka koe koe poini pe o tari ui te whatata aki ka pau o atu e ku tuku hau ke wahe ai hataha. Te uwhehu i atu. O ke whie wahe kau tuku hau o te whetariwi meua te au. O wang whewe mea ko ia. Sai, e tainda tau o ka pau e tari ui mai ai toko taha ko ia e whe konfliki. Te ati whai point be ko e ua koe ni. Ko e Police Commissioner i Nusila. Ko e whanua te mokalatia. Ko hai o kune whiri ai toko taha ko ia. O ku whiri e he general e Governor General. Ko e Governor General o ku recommend e pare mia anusila pe afili he kuini. Ko hana huinga ke independent pe tawa taina kau ke accountable. Fefe a e nau whakamauanga. Ko hai o ne fili e whakamauanga.
ko fe fine da tau ka I recommendation ai paremia ai ko me tau mau io o tariui mai ka tau to e tau tu hau o kai ai no ia pe ke fili no ia pe he ka kai o ta kawa tua e ka kai fili he ka kai ho na paremia hanga paremia recommend e to ta ko ya pe hanga e kuini o tari e to ta ko tau ma accountability tari io fica wa o tau ma me ai kai ke konfliki pe tau taina o tau ma lo wai ai ko poine aku o ku kai ko poini ke tau o talano o ku to e mafai me he tui ko tau feinga ke tariui mai e to ta fai fatongia ke kakai o wat e na tu hau o fai ak e na vai ya fica wa ke oua e paiesi o hange ko lau ka pa o tu ke kabineti ta ko e he kabineti kana pure e na to ta ko ya ka ka na lau to fai fatongia ko ta taina ai ke te auia o kulahi talanoa ia ai isiu ko e ni ko e whenga ke to e mawhai e tui kai ke utui au ke mea ko ia ko e tau whenga whakaaho ke tariui mai e kakai ufuafatongia ma ai whanua ma ki tau tolo ke tau tolo e tau tukau pe aua ke tau ataina o e conflicting i toko ne pea e tau ano Kau mengapa plus and minus? Kita boleh kaya itu plus atau kau apa? Kau besi fornua ini, ekebe kau plus and minus. Kau kau tarian me. Iyo kau plus and minus pego to development me pesa. Kau plus kau development. Kau apa mau kau minus plus and minus. Kau tahu lewat tu kau ni ufai me kau fornua kau pesa tata pe tahu lewat bau pe I service pe mo commodities. Kau kita kau development ni. Kau uhinga hui plus ke kau mai development ni. Atau kau ni kau anu sila Australia. Ufai mai kau fornua ke langa ke tungo pe ekonomika. Kau ni minus pe. Kau tahu langa ke tungo pe nau pa anga kau tahu feinga pe tahu tole te tahu labu ufai tahu ufai mau faka langa fa ekonomika facilities. E firma o game o infrastructure ko mai nasibe consultation ni kono formatala ai tohi ko ai ke ilo ka kai ko ha me to ton ke na fai ko ha responsible ke konga ko ha nga we fai e pulianga ko ha nga we fai ka ngowe ko ha nga we fai nusila ko ha nga we fai Australia ko ha nga fai mali te na ma wai ko ha me ke no la ba hu tu ke market ko me ka do fai consultation process ya viu talu pe me he ta hiva pe ko na tu la pe ala ba fi ta waki ko we nga ya le ko nafta na le he ta u ya wa fitu pe to ko o ne wa ve ni ya ko pikta na le ai he ta u hiva te kai be ke ka ka ngai fo no ai ke na ka ki ai Filo. Talanoa o filo aga online be talaki. Malo kai ki fe hui peni akia ale mea magu to pe ki time no ya fai fili ko ya os mahino pe formatara gato fe kau aki ya pe mo lele ko ni ko fe hui akia ngangari ko ke fila pe ia pe mo pulang lo tonga ako nga pe I he tu nga ko ni te ko ya campaign jo mo pe ka pa ki fe tu ke ni ka ko press conference pen fe nai ho nga ho me aki ho ka minister hiro tonga ni magakai ke na fili me ngai va nga ko ai nai hanga hi tata no ki ha nga hi takai me ngai va nga ke na hange pe ko hiri e na fa fonga mai nga hi party ko ki fi I robe malo o te ke kumantu ko e me ko ni na to ki mai no pe hu ko si friday ai ku fa tu pa ke te ke mau ta no ke me ko ya mo ho mista ku tu be e fa be ta lo ke ai ka ko ni tu ta mini flight to na ana tu mai no be flight ai ku fa tu pa ke ka ku tu be ko e mo be fa ta lo ka te ke mau
whakau lahi maloloto ke mea koea. Ok, phải biết cái đó lúc thế có phải để ông cái bà chị ấy cái khoản của mẹ con để đi biết mày mà không làm bộ. Ông thế cái official party ai phải bao cái pháo hoa lao vậy kia. Cái ta official ta hay ở cái bên phòng cái party bên ular unofficial party ular Europe tu. Ai cái này tu cái mini wah party exist iyo. Wah siapa bên party exist mereka hàng cái lao. Ông cái party pháo lao. Cái tapu ya ta hay kita tu cái bia cái kulupu ya nào phao nào cái kulupu cái nào cũng phải đấy à cái lệ cái mấy nào tao lệ mà cái cố hết đi và mấy bia cái hòn cái bia cái qua official party ông bao cái lao cái phao cái mấy cái ya cái điều gì để hiểu nhé vì qua một phòng cầu cái điều ấy là system cái bao tàu ai party cái official tất cả là cái máy bị party cái hay cái eu faz refugiar parte vai ni đại parte vai ni pero algo em chưa bao giờ bạn phải thế đó một vài anh bạn phải thế function là phải system rồi cái bao cái phát thì tu yêu là phải system đó o tu be malo ai be wa be ni be no ai que falar me ko e tu ngai ka ko tu ko Kena tu ada mili hangi utekai kita mati uteu kemia ko ya ke ahapati. Kono mo ni hangi ko motoani. Pati na ka uge ko ahapati fo ka wisiare ya. Pati bena le holo pe itu wa. Ha pe ka tama una tu ita tau mo lo to tatau. O fa na ki ni. O ko ne me ko me ta le ta mili. Bete be fale cái mahino pe upa party pe tak dahal dal ta kage to give you back o kuna taula lo holo he takafalu ko ne afio ko hi ko anau siofi ha anau lele e ma me ai ko hanai ho me a e time tatau ko hi ko vakai ko ki social media mga me ko ya ko pe ku o ku yai hani I o ku nau taula lo holo e feitu una ko hi ko anau sio ka anau nga lele e ma o ko hi ko mafai o ki he feitu una teu o ka ja gutari le ye ka teu pe ko fana tulo pe ke tangata ia ke unu holo na tula ia ko ke pe au ia ko unu makatea ko unu gata ka ko anga na tula tangata ia o kune kumi ma pe ai me ko ke ma wane tu mari ko ke pe ke ko tau ko lunga fa tangata ia ai ko ka me ke tau tala no ta to ke isi ko ka isi tau ka to ai pe tau to ko ka pe o ku lava pe ke hoko me ko ya hoko pe siasi patonga siasi hoko yai ai ku ha ku ke ya ni o na ta la lo ni fi ku na ku ha na le ke aku lava ke hanga o tari fe ko ya e ku ka ki wa ku fa nga fra mo ni ku ke ai ke wongo yo ku ha me pe aku ko ngau tao tai na pe ko ke Orang lakai ana fehu ingo ya ko nuk to foki mega shone mo office neptun no hoi me akon hia honi ka ke tana tu hau ai ok ma lo no o ta mai ko ni to tu hau he ko lo hu mai pe ne formatal ha retio o wi kai to tong tu hau e ka kai ko ngai business yo to tong tu hau ko fehu I ko no hinga ko wa lo fa ta mai foi ma pe to mai receipt ya ko si fa wa tax tu ai ma hino mai ko au ko to tong e tu hau au ke business pe to tong he business ke puranga ma hino reva o ka pau e to ko la he ka kai
Ela he mau pa anga pore anga. Ka I he whamatala Mr. Broomfield, o I gai to tong tuku hao ta gai. Ako e staria te isi ko yan nai. Ko korea te ke nei hangai ka tau na CIP tari ki mea ko ka pa kwa o fehu I o ku. Nga kwa be ko se tau tai mi. We o fai ki tali sea. Nga ka fehu I ta rek mai ka te au. O si ke tu hau. Ko tu hau ko tana ki ko mi he whakatau ko tu hau ke hea. O ke tu hau ia ko PAYE. Nau whamatala ko he radio, ko koe ku ke en pe ku ke mau hapaanga I ho mahenga o si ange panga tamano, o koe ke totonga tu hau. Ai ko uhinga o koe ke totonga, o koe ke totonga I ko ha PAYE. Ka ku kapau te ke whakatau hakoloa, ku pau ke totonga I ko CT. Ko kolo ko ngo o mai ko I wafu ko tu hau ko le fea ke ko tu te tiuti ko tu hau tana ki me fonua ko ngai tu hau ke e tolu ko tu hau e kolo ku mai ai ko tiuti ko CT me PAYE ai ko PAYE ko tu hau ia ku ke tongi ke pureanga SUN pe ko me o maenga ko tu hau ko o mai hau kolo e wafu pe tonga I ko tu te ia ko CT ko consumption tax pe ko tu hau ia I ho ngau ia ki ko ia ko te tongi me ha fare koloa ko te ia wa un to e formatala ke te lo toangi ko fai ngongo ke tala noa ke kamataanga ngai tu hau ke ko ni na ia tu hau ia ki mu ana ngau aki ko e port and service tax ko port and service tax na pesete wa noa tawo me pa ko ne WTO na FMA o he WTO ko tu hau ko to pe tau tanaki o ko makatuunga tau tanaki hatu hau me service o tau nga provide ko e port and service tax ko foi tanak tu hau ata tambe na kai hanga we te tau fai tau tolo kana FMA o he WTO ke sifika antoa ngai tu hau tanaki fonua me he pora ke au ke tanaki ki lo to fonua ai ko e uhinga ia na e fokotu ai e consumption tax o hiri tui fore me pesete wanoa e port and service tax o arifo pesete tanima anyo ki pesete tanima pe o ai mau mai ke aoni ko algo o mai e foi ma o hiri faki ai tu hau city ai ko tu hau ko te tongi ko tu hau city ya pe ka pau ki to alo vahenga o va ke tamano pa mai no ke to ki contribute ki ho tu hau PAYE malbe ko mai no te ko famatala ka babu ke mai no to ko se fata ko ni ba ke to huang gitu ake ka to popota no te ulava to e wa to nga me ke to mai no ngai malo tu ye mahal ko meri ho ta we fe te lo ke prendi ko le ke ko mo me ke sa Slovaka be profit point ni mai fa ma ni ngai la mo nga foto tu be ko sfatu ke po hua tu na etaku go behe go mo finga ke to ma fa ene afio ka ngai la kanga ke kana ke lave le nei na mo hoha ai konga ko ka fare I kai fili e ka kai na fare I ene afio kala be ka wati ufio I ke ma ke hanga ton be ke mahino at ka mo dor ma ka kai fa no mai I taimi tata o mo o mai e mo dor ka kai fili a fare mi Britania na kai ke fili e ka kai tari mo dor fare go ta mi Britania ke fatto la ko ni kawai fokotu ube ko foka amu ke kawai me mipa o motor ke al o me mipa ka mata ta go fale ke ne afio ka ba we ke mo lava fakau kau ia foi la ko no mo ai pe mo ko le fale I me muri me mata ta ia nga feve ha mo ala ka ta mo ka mata ta fale I ta fili ne afio ke au ke to ni me ka ko tari upe hen ko tongani o ku kau I me mipa o Commonwealth ko fare ko ni ko to tongi mai e Commonwealth o ku kai ke lava ke tau tu tau atai na fala la pe ka tau tolu tongan he ko ke tau paanga he ko ke tau ma o ngai me nau ko to ke langa ke funua ko ni ko fare o hangai pe ka to e consultant ko hau tongan ko me ko fai mau pe ha pureanga ko ha wa to ko ta ko ni ko fare to tongi he Commonwealth ko fato ngui ai Commonwealth ke nau to kon he ku o kuia ngai me ofenga o ke pe ngai funua Commonwealth pe ka wa fu me ko ni ai ko ni hau
o fare ka ku ka ke hunga ke fare ya na ya pa pe ke tau fai ka to tau to me ku ni hanga o to mai ka ko ta ria sia si ko he ka ke tau la ta to lo fa me tau to pe ko tonga ni ko me ko consultant ko tau atu consultant tau mai to ko ta alu atu to ko ta ai ko consultant mo fare I henga hi mala e ke ko ta mo ko ni ko ne fare na I ta fa ko ni stu to ne ka ko tu ko pe ke ai me ko ni pe ko me ko hange ko la ne nai ko pu re ko ko osina na hanga o mai to ta ko ni ko pu re ko ne o a ho ni ka ko tu fo poto pe me ko ya tau ngau e ta to ka consultant be Commonwealth mo ngai tau ngai hoa ngau e muri o na ma o ilo mo tau ke ngai malai ta tau fie ma o pe na ma o mai na fare I ka te tau to ka ku o fai ngata ka te o ki wanga o fa fai ke e me ko na ko unga pe ko yanga ma heni pe ia o tu e Commonwealth ku ai tau me tau fe ka o ke mo na to tau fe to kon aki Poi ni quando tu hanga do mi to mi ko poi ni ko to fare ni a fio na ka ke fili e ka kai ko fe ko ya do mi na fili ka kai mo fare ma hino ka na ko sa ki to ma da me ko fe ko ya ko fo ma fa mai o mo ho ha a e ko ka fare ni a fio na ka ke fili e ka kai ko poi ni ko to hanga be ma nga ko mi to mi na we ke ma ma ni be ma Pagi tu kan nak buat tanah tu biasa. Kau tari ui, kau tu pernah lawe kia ya. Atu iwat ane nai. Kau tari ui kau kia kakai, kahalai fare I mau tari, mau kau tari ui peke kakai. Yang kakai ori mau tu gitu. Malo e se asi ko point mau inga ho feu I ko tari ui accountability ana lave ko kiai atu I wata ko ka fare ko mau ngawe aki o mau ke tari ui pe mato ki fare kapate mau tari e fare ko ya pe hala ai pa mau ngawe aki ke ngai tutun te mau fai pe kau kovia ke kakai e hanga kakai ori mato ki to foi firi ko nu tau hanga tu ki ai ko fare I koe ai kau tama ko nu na fare I koe ke privy council ko ngi na tari na to ke kakai o ka pa o hala en na fare e koe ke lava kakai o tu na to ki to ko winga ai malo malo bitko Famala tu he lama I tau whewa whaage honi ko o silawa hoa ta aluni hoa ta makonga tako pe ko full time no loen ko tau whakamoreki tuku e tau ngā ue ka tau whatama ki heni ki tau whewa hea mawahaki koe ko whafunga e tu e kabineti ka te mutolo pes ka maarsiani pe ka te mutolo ka o whaiangongo me ngā hi waa ke kehe tau ki whanuani a te ko whamalo lo te honga moni ka te mutolo mo lawa mai ko mea te pu ka whaiangongo hangi ko mea na lawa ki ane nei ko mou maho I ngā o ku tai anta tau he ko mutolo mo tuwha tu e ngongo pia mo ngai whamatala ke kakai mea pango pia ko e ni hene u nau whaka amu pe ke nau heni ke nau o mai ha nau whihui ka koe ke nau asi mai na tau ki heni ko e nau whihui e nau tolo mo e nau mea asi e ngai whitu ke ke ka koutu ke wholam to ton pene ke tau whitau laki ai e lava tau whewawhai aki pia koutu koe whewawhai aki e tokoni koutu koe mo tolo koe na kai ngatonga mo mea mai me ngalo pepa pe ki tongani koe ngata ngai se mau o whata aku whai pa ko o manaki pe tokoni atu e ngahi whewawhai ko mau whai ka te mo tolo koe le rei ta hape mau whenga ki ai puranga koe ni koe o te whangamari e ki e ka ngina tolu I he media pe ko e ngai maanga ngo ki whatala noa ka ko whatawangi pe ko e aonga tau ki whataha ahoni ko e hoko tu pe tau tala noa he kai ki tuku
kono to nga isi ulalahi mau inga o ku tanga ipe nga fetu keke pe a ko tau to ruia ko nga tanga ni tau ki folom ba ni ko e tari ko ni ki feu e to ki ocean ko kore ke ifriseti e na o mo e letio walwal poni fitu ke na hanga forma foloma anai e tari ko ni ko tu ko tari endo ku mau inga ke fanong ke ka kai fonua pe ko ne halu pe tari ko ni pe ko pe ko ne lava ia ko tu ku mau inga ke tau hanga to ki mua fai hanga ngau ko tu ku anga ngia pes malo abito mo la mai pe la sian vil malo abito e fai tau ngau ko e lava tau fata ko ate ko ne fa fonga e ga hong mista to kon pare mia ga pe ga po to ne to mo semis mo to le ko mau fa fa tongia ia oni pa ko o fa te teng motol ko e ko fu te fa fa area ka ko ke hu ta fa fa area tu o ta puranga ki le ta puranga o pe ke mo me dit ko ni